prvenstvu nastupila sam u disciplinama 100, 200 i 400 metara s obzirom na jedan duži period bolovanja, izbivanja iz priprema i sve. Rezultati nisu baš vrhunski, ali sam zadovoljna jer je početak sezone nakon svih tih problema što sam imala. S obzirom da sam u zadnjih 2 godine prešaltala se na novu sportsku disciplinu, biciklizam, pokušat ću maksimalno dati sve od sebe i vidjet ćemo, vjerovatno ću imati normu i konačno vidjeti i ja Peking o kome svi sportaši danas sanjaju. Ja sam Antonija Balak, dolazim iz atletskog kluba Split. Po prvi puta nastupam ne samo za ovaj klub, nego i u Dalmaciji, jer ovako nešto, ovakva disciplina o trčanju u invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 metara je nešto novo. Tako da u ovakvim kolicima mehaničkim kao što sam ja nastupala ovdje na ovom državnom, odnosno međunarodnom prvenstvu, nisam mogla napraviti nešto šta je, recimo, u ovom slučaju u ovoj kategoriji moja konkurentica Mirjana, tako da sam ja oduševljena s ovim što sam uspjela i nadam se da sa nekim boljim sredstvima i mogućnostima u budućnosti da će biti nešto bolje. Jer ipak voljela bi da nešto se nakon tako provedenog aktivnog rada postigne dobar rezultat u ovim disciplinama za Republiku Hrvatsku na olimpijskim igrama.